Ka Coordination Committee of Indo-Bangla Riwar People hakasi sajan kelapin kuburam yuba Afrika suting ubade we ni kishpai kasi ubaladan benta kathma yale lalu jongkari Bangladesh kabla pelong asnong mauringkang. Ukongsan nakani kasi upayem laborias maniksiem usimbol bakongsan Ribbon Roy Lingdo Chairman Joka Coordination Committee of Indo-Bangla Riwar People bamunak syabong ubade ruwe ni kinong tok kubor lem ki bahayeng hasem kinong syakhat soba lem bakiwe kiwe. La urendang ikang da ile isu jingwai. Hoi hoi kasun jalan sayhon kudan mitran washa leno tungin krubri gendong jingkermen bagandong kan bayi dan menangasi Makariwami telah simegedeka kendi belum menlangi kamar sudah di dalam job masih karena suhu kemudian be kan orang benar ni lemah tangi lagi terjengah ke yang kesal mereka ingin kam banyak tak hak pemberian banyak dai hak pemberian lesu apa jangkau dari kan ham tamai nak tak beri nukat dan pau sisa yang kami ingin sisa bahabadan kekam banyak yang hak besar yang kini ni kuang jengi belayan ni leh penjata ikan ikan jengi jengi mana orang dari Islam tapi hidup sama tak ikut orang ini ada seorang taksi banyak dan bati air kini Islam sama lebih keren kat di kolom kerana macam orang baik sekarang ni baru faham berapa siapa kini nang kekar Kristen aman ke Singapura ban singai ke yang kesal singai sel tahu singai kiri kerana singai kiri mah panlong ke di seorang ni kami pujian Ei tang ni. Abang ya kendo mentah. Ngamtit langidang don la nem, langidang la nem. Langidang don nem kini kiri orang ba. Kong orang ba Afrika suting bangin kenmau biang hati kendet por kibat salah. Kamat kepada kalian yang ka coordination committee ni don kalau tangkawai. Keperdiwa lada jaba piong ya kesedong maurengkang kidon gi prodong fok kubor betan gi tu nga gi paseo gi ang maurengkang gi bre bimpan datin gaya yar betan ang bejaka belai se maurengkang gi se maurengkang kia pai se maurengkang to kami ni kesedong ni kwa menta baleng ba kene ke sengi bang inisiatif baka maurengkang bat ka Bangladesh kam jenai Tela da jaba udan syabong bodon apa maurengkang balai bangade ban klet ya wei ban syabong bodon apa Bangladesh ngi kwa bakan don ke jingya snujan ke jingya snu ke jingya snu tunak ke jingya kidya balen ya ka khia ka shon ya ki mat ki bede haka jingya dai jong kine ki jaibulriu ki badai ki parado parasnam ki parawar bat ki para khasi jong ki badon hari khasi bat ki brang susha ban punya prano dang hakisnem khat khandai spa saupun hadin baka India baka Pakistan hak to kapor kelai khlano arkani kini ke kata kadai ke jimut jomi ban ni thui lanti ban ni kerpa lada day ya paim laborios usim berim jo ka hima belin lada day ya ki rangba rangsan lada ki longtmi badon hande bat kumjo SDO ba ka por kala day yang panginom ya jingai lane banginom leklet ya ki parari jomi ki badon hangti hapo Bangladesh kata kadai ke jimut jomi bat ke jingla buram jomi ya ba Afrika kene ka peni wa wei na kidak ba ka coordination committee ka kwa ban ai burong
Yau sipai jongi Bubaladon Bunta haka senem khat khandai spa nyopuwe ban penlai lui ya katma jong ke Bangladesh ber ke Pakistan na ke Por Ipor barok jong jing trikam ke jongki naga mita ke bhaga met jong ka thai ni wa jongi barok kawai pen paru ke nyai khubai yubri thai karat ber ai ke benang ke barang hoi kalong ke basit kam dam yang iwan na stage bakriat kalau si cikaria nrai Lesha bangi, mangai sekarang boleh urut manker kui bi kerai, ya kita senang jong kat senang orang kang hibaro kawai. Tasuk kiram sikade na batau kun jong iba Afrika shooting. Udah kenal ban khot ni kung kasen gol shooting ani kepor. Kadai na kadau bai ulu orang ba, ukini men jongi, ukan mau lagi jong ikur. Apa ngah perkat? Kapan kadit ya kami sen kan jonga, kapan lengok bagapan kemen. Bani senang maurang kangi senang ibarit. Umi uru prau bakumuni uban namu sipai jong dari Bangladesh. Hoi habang perkat ngapuli ka histori ka jongi ukur jong ula fa sanga adap tadi ting kemana bakrau kan. Ai bore balangkot. Uni urang ba. Ula join yang ne kumu sipai. Kapasol ngo kalong batang arbanai li ban training cepol silcar. Andai habang ngal dan nak bok kafus ngapan training lagi senam manyo kan qualify ya kata kam ka bangit train. Andai ini orang ba dang hapo arbanai. Ilayo men training ya kan rifle masih ya kata live machine gun masih ya kata custom gun masih ya kata SLR ilayo kata ka jing higai ka ba tikna hadu kata bat ka ba fla ka long ba habang kali menai ini orang ba ngong ba apa pilih cuma fitur kemana yang hooi supaya India kibut nadin bangau pikir masawe ren yang masawe ren kita pasal kelar lombang ublei lari bersumari kumtang yang meneraki ini kesini hanya step komentar nasro bang li orang ba ulang ba pelau akan nuksak ba hatam ini ngayong ngapuli yakin tho orang ba habala lagi iban recruit ada ka kami sipai ke jongi tak kita bapai petunia yang tak jing recruitment ini aja sih ini yang empat biang kan kalau kau dah ulu kena umpan long banjonya di kami sipai. Kita ya kita kan kalau irum tu yang sih kita kan arsen ru yang umpan long ulu kena udah kena tan udah ritan tapi kapan juga kapan biang. Kita lah kesan lah sekentar sekentar. Nih aksen apa lagi? Lagi berung biang yang lain biang hentam. Pada tahun kita punya jong ya ulu kena beli gum nih. Yang doktor eksamin mascek. Mo ya kamet ka phat ka jongki jongai ya ka sadem karni yang ka ji yang karni yang kita duna andai ka sadem ka biang terpeng ka biang yang sim ka sim nu yau nu somna anda ka sim ke recruit yi belong do sipai apa ka tma Bangladesh kalau ka buram bumni orang ba ka nuksa ba pha ngiru kum ki samra khamta mang di por ke bamitla teteng ni samu isaja ba ka jim ka jongi ngim dan lenti nilai tu ye netsem tu ye persang ka por ka por Gumba persang iro rangba Afrika shooting nak ke senam. Ini pinyo ka jingjok aga bakhat dong. Ngai scam leng ba ka jing renrat ka jong blai. Gumba ka kran kini bamen swa. In mi kino yalam nak ka thang ke jongi. Kiba bit kiba biang omlong tang omdai te malong ki sipai. Banyadai ka ri ke jongi. Nei malong ki nongera ya ka ri be ke re ke jongi. Khamtam ya ki parathan ki parwar ki jongi. Sene ka thang ka basadi ne ke jongi. Halang Hang tu ko ni ting na pi mas benar bala ko mi na way the coordination committee Indo Bangla ngala shalom no way na thing ba syapit khamat ha ke intelligence lingba ke ni ke SIB ta daw no na pi nya thing ben ba ki jing akan de jing ha beli bat ke committee ha ka bani kong what committee ka ba perlong ile se hom sem ro na makla manga kadai ka way ka meeting ka ba shan long iya man de ki bor ki jong ka sarkar bonglong ha dai te kadai ka ba ilap na man le se khamta me ko ma de nganu sing balang yong ru te na mot trai and then kanor ka jingmot ka basdaw lingba ka ni ka committee ka ba ilap pelong tenuk ma amon berkian tang kata kadai ka jing tumut ki jing tumui ha ka ba kong ai ku play ngai sei sen nangi kong warjini bedi SDO mai man ne mas liang ong ngi karena kita mau kelam pada domon kebumut pimpel long teng kaman chua ong ai tambah sakut ka mo sakut ka kumong ikelum dewi mana boleh way na kian juni ba Afrika ningkong ong nepi nuam ni kata kejumut bangai bong pungkuk buram dah kana ndrei ka lenti mi kalong naga benta ban yerap ya ki pradok krisna mai
IBM hopok kan ikat han jiwan ni badadin lami gajinya keren gajinya thir gajinya penjijimut balai syong terpang manga bat bamunak syabong bat badiwi hapenusla bong perkhat naga kam namar ong em ni pang siapa bangla ubadai wei na preng ki sipai ham te hopok Bangladesh badadin balai syong ni nong anapi ya sim ito wai karai pade nama lalong ika meeting bong ya pelong ina kena jalang keladi ka pungkup purom bat ka jing islami bong pelong na ka jing purom kumbalai tumo idai namar ba ningkong ya mod ida siapa Bangladesh ia le pasport lot bolok ki dekat ya ok ya mod ida siapa Bangladesh ini le pasport namar ba mina sa siapa Bangladesh hantar bolong namar bala le pasport ka mod ya mi arfu lai pungut rang ba snong ta mod ka jinglut ka baknau teo te kana kam nyulong ka babu nyulong ka badiwi habi perkhadi da gawai pada kalenti te hadir lai song beng ke perkhadi tong to namar mangitang marwai gin yang inate kan khamsup nangi robok ya ben hasnong hang me hapo punusla khamut hapo moringkang mod bai han te hapo punusla haibi bongle na kana program henrai kataro khanglat namar bale oh mana pi ba nang the na po Bangladesh ban ane New York India da sete ke New York India chana rei teng leng ba ka phun te teng nubiang ka duo te dei leng ba ka ne ka ba wi shong ka ni lai bo pulong na ka shong ka ba ka shong trai mangi bat ka dei ka pur ka jan ni ka ba dei na ne na po shong mo ring tang te ka dei ka smi ka ba kamen ka ba kraw tang ya ka shong mo ring tang henrei ya ka shong riwar boro ka wei namar uwei uprado operasnam ubadana kana ka thain riwar mei contribute no senyango habadei bat ka thamaba ka ba hang ta ka por lesin ong ka thma East Pakistan ka ba yedei ba ka Pakistan ba ka Bangladesh limba ka jirap lang jong kali India te hukuman nga ba ka program layo kin pulong ka ka sngi kum ka wei na ka program ka ba kham terbang pang na ka benta jongi ki nong chong chnong IBM ho ka boda Baka Bangladesh kata ngale ban yo ya kajing lat lut na kata baki ong ke West Pakistan kalong shisha kalenti ka ba le si ha kajing perkhat ke jongi ki ba menta ni namla ban supu dalai leru lai sien lai wat kat hado ban dayo ban enroll lani enlist biong kum uta usipai ka ba pen i syai ya ka mensiem shirhem kum uri orang ba kata kadai keduksa kebalik si kum kini ki pateng ke bahadian ni hak banyai perdu kani ka coordination committee mata kasni kapan i ya ka kam ke jongka ke barat ba leng ba ki dekot ki jongki ban wat ini i ri urang ba kani kadai kesenjam ke banengkong hak ni kapang wat i ri urang ba khasi ubalik le thma ha kata thma ke badan Persia ya ke Pakistan ha ka jing perkhat jonga ba jong phi mentang kandan benta ayu kata ke jing le thma kata ke Pakistan kandan benta ayu ba kata ka ba kani ka riwar ke jong yang ni kandan benta ayu ba ke India ke jong yang ni henrai nim dai pada ban perkhat nim dai pada ban keletru baki bun ki khasi ki jongi ki badon hang the hapo Bangladesh manta ba thaki ki por khamta tele se ka ki mi khmat jongi ne ini khmat na ka banta kita kinong song shnong ki banan ha to ka por hanto ini khmat na to ka shnong nda dei e bi dei hapo ta ka majority ngai ki khasi to ka por le se ki dang long tang kum ki ba khndiat e ashathe Henry ikram shimla kram da pet satya kita ki baro ngai kum uri orang ba yong ba kari kadong kathan jo i ha ka to ko kadon kam uri ya le ban ikroi ban shim ban kieng atyar ban yele Persia ha kata kat ma Bangladesh wat la ka training kum bangi sodo mane kalong tang arbanai wat la ka training to ko kalong tang arbanai ila kloi tele se kani kadai ke ba kanuksa ke mga bangal si sien na kabanta kilong dien ki mandien ki jongi kasinong maurengkang le si manta kasni kalong ke badan bang ban yo i ban sakhi ya kani ke jimpen ku purom ini orang ba le si na pedeng jongi ni ane thu ipi wat mangala dia ru manam tibu badan kum kata ki kalong ke belungo mentang mengakrani ba erman ngong di ini ri orang ba
Nama mereka semua kong na ipo pengasang join hang ni yung kadon de kong itai sipai ibadon hapo Bangladesh hadu mantaro ibadi sipai hasi. Te le se kade kalenti ke bajurong hinam takani ko komiti ru ban penurlong ya kani kasni mantak sing bakalong manta. Lai kade kajing penya inti kajing beten liti ubana lor batin poi sia kani kathong. Kawai kaba kapang jong ka kani ka komiti mata jong ka CCIB ngatrai ka komiti kadon la ka jong ka thong kadon la ka jong ka matrai kam bakan trai ha ka bakidon ya ka komiti kawai na kita mata ka kam ka bapiki peni pat ba kade baki wat yu riu rong ba ubalong uriu slur but nangit scam pada ba kani ka ju ka komiti ru kanang ya trai hikmat kanang ya trai bah but kumbang itip i hakini ki khindiat por baladet watang artayo ulai tayo mata ngidang don ki meeting hang tia po perdiwa kabai dei bat ki issue ki paper kaba kini ki thai borar jungi hang ni ki mat ki siam ngatrai ki riu rong ba ki bai don lang bangah tu kasni ke meeting hang tia po perdiwa ngatrai ki long ki basaki ya kani kibun ki jing kibun ki siam bat nga bu ya kani ki jing kajing siam kita ki isu baro hakani ko komiti ngob ha banyak pet lang banyak trai lang na ka banta ka bha ka miat hi jong ki brio jungi hakini ki than tham tam ki than bodar ke jongi te kumbang isu ong mentan